Prva večerašnja gošća dugo je bila prateći vokal kultnim grupama kao što je Bijelo dugme, Indeksi, a i muzičkim imenima kalibra Zdravko Čolić, Halid Bešlić, Haris Džinović, Hari Varešanović, a dugo vremena bila i članica grupe Mirzina Jaton. Sa nama je Zuzi Zu. Dobro nam došla. Bolje našla, dobro večer, želim svima. Zuzi, neizbježno pitanje na samom početku je kakve iskustvo nosiš iz tog perioda kad si radila sa velikim muzičkim imenima ondašnje zajedničke države? Pa to je zaista bilo jedno lijepo, plodno, fino vrijeme. Ja sam se dobro zabavljala, pjevala sa najboljim vokalima Jugoslavije, sudjelovala u vrlo interesantnim njihovim projektima. Mislim, ja sam čak pjevala i u nekim filmovima. Kao što je Nacionalna klasa. I bilo mi je stvarno lijepo. Kako si se odlučila biti solo izvođač i predstaviti se publici na taj način? Pa jednostavno to se samo nametnulo od sebe. Pošto sam radeći zadnje 4 godine dok su bili Alen, Bebek i Tifa radila s njima, kad bi bio Bijelo dugme turneju sam radila 4 godine sa njima, onda sam jednostavno vidjela da imam dovoljno u sebi snage, energije, da mi se da još uvijek dobro pjevam, dobro izgledam i odlučila sam da uradim jedan svoj solo album koji bi bio, odnosno CD, koji bi bio eto tako spoj svega onoga što sam ja do sad naučila družeći se i pjevajući sa svim tim zaista velikim imenima. Da, pjesmu Ružica si bila, imali smo priliku čuti u tvojoj interpretaciji. Zašto si odlučila za ovu pjesmu? Pa ja sam Ružicu pjevala još davne 1987. kad sam bila back vokal Bijelog dugmeta i kad je došao Alen Islamović u grupu i bio je to album koji se zvao Pljuni zapljuje Jugoslaviju. Tad sam bila back vokal i pjevala Ružicu i godinama sam je i poslije stalno pjevala, ali sam uvijek osjećala tu pjesmu kao nekako da je treba otpjevati žena i odlučila sam da je otpjevam sa gitarom Murisa Varajića u studiju Almira Janovića. Tempo sa Dejanom Miličevićem snimila spot tu kod nas u Sarajevu na ostacima kasarne maršala Tita. Zuzi, vrijedno radite na novim pjesmama. Kada ćemo imati priliku čuti nešto novo od vas i koliko će se razlikovati od onog što smo već imali priliku čuti? Pa ja baš trenutno sada radim na nekoliko raznih pjesama. Uradila sam jedan krasan demo tehno, jer hoću da budu na mom CD-u zastupljene razni stilovi. Ono sve što ja mogu pjevati, tehno je vrlo blizu onom disku što sam ja nekad pjevala, jel? Tako da sam ponovo to vratila, taj neki taj stari žar. I mnogo sam zadovoljna sa tom pjesmom, zove se Vatra. Treba sad da idem u studio. A uporedo radim i ja sad trenutno samo radim. Znači, pošto ja pravim unaprijed već svoju garderobu u čemu ću snimati spot, smišljam spotove, uključena sam u tekstove, u studio, u sve živo sam uključena što se tiče i jako puno radim. Da, u sve. Evo, naši gledatelji će imati priliku vidjeti spot Reanimacije, pa možemo li kazati nešto o toj pjesmi? Da, Reanimacija je pjesma koju je napravila grupa Zana. Žika i Jelena su napravili za mene tu pjesmu. Snimila sam je u Beogradu kod Aleksandra Kobca. Snimala spot Dejan Miličević opet u Beogradu u studiju. Sve kostime sam za taj spot napravila ja. Isto tako ideje šta da se dešava. Mogu reći da u spotu se pojavljuje šah koji sam unajmila, odnosno ponijela u Beograd iz šahovskog kluba Sarajevo. Šah i sat i konopac. I radila sam vrijednu garderobu, mislim vidjet ćete 3 stylinga, zaista sve sam radila sam mjesecima na tome. Ja volim da radim, da pravim haljine, da smišljam neke imidže, tako što kažu ovi posebne. Da pokažete svoju kreativnost. Da. Zuzi, hvala vam na svim ovim lijepim informacijama koje ste podijelili sa nama. Mi ćemo i dalje pratiti vaš rad i vidimo se uskoro. Hvala lijepa.